O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei tai au, mā lole fo lau walo maia o Tālala Radio Samoa. E le o toi mamau sa o loto le ui mai I New Zealand o tangata anu ufiti e au noa ma le tau mo o mio ni transit visa. O le tala mai lea I le umai o le fono le pale mio New Zealand Christopher Luxon, ma le pale mio fiti City Veni Rabuka, a o yei le pale mio ia Luxon I lana malanga ta amilo le Pasifika I le vai aso nei. O le swinga o whailo mai alo ia I masina a sauma o lona winga. O le ama whaiai tangata anu ufiti o na ui mai I New Zealand whaatali e le toi whaai e o isi whai ngā malanga I whaawa watua I tunu I whafu. Whaao ngā I le New Zealand Electronic Travel Authority. Le isa swinga I tangata anu ufiti o lo ofia malanga mai I New Zealand mo ta whaonga o a onga whapea ngā luenga. Le e tatau pia lava ona whaatalo sanga le visa tala whia ngai e o mai ai. E se mai I visa malango le fo I wasi I lunga I le 2 piliona le maua lunga o whaatawa inga I le wawa tunu e lua. Suia mai ai mai le tasi tesi 4 piliona o loo iai nei. Whaamautino mai ai fo I Luxon isi tupe foa ia I New Zealand mo fiti, ta wala atu le polo kalame wa ta ua le International Development Cooperation le isilia ma le 2.2 miliona. O le aso atai au le whai mai ai sui o le uni o lo ngā lulue trains a au kilani. La tau te le toe ta lia I naini ngā luenga o wataimi po o nisi lava sifi e se mai ngā luenga I taimi whaatūlanga ina. O le whai unga le wa whaamaunia mai le Rail and Maritime Union ma ua whai ai le Auckland One Rail po o le pōlenga o lo ngā whamau au na ngā trains I au kilani. Le 2 minute vai taimi o whai ngā malanga I taimi pisi whai unga vai aso o na o le toa ngau o le au whai ngā luenga. Ua whai mai ei fo I ele o iei se suinga I taimi o whai ngā malanga I taimi le pisi, whapea whai ungo vai aso. Peitai, e ono iei whai ngā malanga I whaalea o ngā ina. Ai mai le Auckland Transport I tangata whai malanga I a lava le taimi e tāpe nai ma ia I loa e whaai tia whai ngā malanga masani o trains I le vai aso asau. Au amatai lai le aso atai au na leto e talia ina e suia lau whai ngā luenga o lo ilano le Union, le Rail and Maritime over taimi whaapea sifi whaau popo o le vai aso fau le ua whaelo mai o le a whono ai le Uni ma le Auckland One Rail e soa lau pule le nei mata upu. E le o toi tele ni awa no o toi le whanuatano I Gisborne ma ua wa ai nei lana pule nganu po le ale isi mea a whai. E Gisborne o le iwas fulma le 2% o tino mani liwe lango mau I tuunga mau whaapea lefu. O lo o teo umalea I le whanuatano I taro heru, le pea ma le 2 sauninga o maliwe whai e totono le vaiaso. Hei ta I le waawai mamau o le pule ngā nuu po le isi se fulu tausanga, wa le aise avanoa. Fono I le pule ngā nuu I le asona nafi ma waawai po le ale isi si tepu a savalia, mua, o le toi whaalau tene o le whanua o lo o whaau ngā ina nei po o le saili o se isi no fuanga fau. Ese umalawa fina ngalo na whaaliana nafi e peo na waawai ai tino mali liu o lo susunu pe ta e o le toa tele o tangata o lo na Northway Gisborne o tangata Maori. Ma o le susunu e le o se whainga e whai e le toa tele o ainga Maori. O nisi fo io no fuanga na tala noa ina. E iei whanua ai lo vai ango fia I taimi o timunga. E umalfona tanga na nafi o lo ta otol mata upu mo so e ngā tili ai ele I whaia se whaai unga mautu ale pule ngā nuu. E silia ma le 2 salawa wano whai ngā luenga vai o whaeloa mai le waka kotahi, Stats NZ, ma le matanga luenga whaamsinonga I le awa uliana nafi. Mai le matanga luenga whaamsinonga I silia ma le se lawa wano whai ngā luenga o le ale to iai. Ma o le afa o lea whai numera e le o iei nisi o ngā luea ina I le taimi nei. Na amatai fo iana nafi o na whai tau le whawai aso whaatala noanga ma le au whai ngā luenga. Mai le waka kotahi e ono se fulua wano whai ngā luenga mo toe whaeloa mai ana nafi. E se ile isi se lau valus fulma le tolu na mua whaeloa mai. O le telo ngā luenga vai ana whaeloa mai ana nafio I lātou nei le vai ngo whewa inga le waka kotahi ma ua whaia nei whaatala noanga se ia o atu I le aso lua se fulu o le masina nei. Mai le vai ngo whaamaumonga po le Stats NZ, whaamaunia mai ana nafio valus fulma le whātanga ta whai ngā luenga watalia ina, voluntary redundancy. O lea valus fulma le whā, e ese mai lea mai le luas fulma le iwa na whaeloa mai le masina o te sema. Matala whaaiu, e lua ingoa Maori au kilani o lewa toi whaatala no nei sui ngai whaasao ai. Te toa ngaroa le ingoa le vaenga o le taulanga au kilani o lewa toi whaatalo sanga e le nati whātua ore kei e whaao ngā. Ma o lea ingoa e whaao ngā le itua o yo Britomart, Key Street, ma Beach Road. O le isi o takanini, le olo o sipela ina e na o le tasi le a, ma o le whaasao ngā wa whaatala no nei e tatau o na taka anini. O whaatala noanga o tatala nei o lo ma whai ona whaeloa fina ngalo whaalia I lunga o le upenga ta wha ilangi le Land Information New Zealand. Tala Nala Radio Samoa,
Manuia le taeao.